Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an. Siapa nerangake hadis tentang yang kita dinto empat perkara serana orang seandi empat perkara neka bekal sempurna Islamah. Enggak inggi orang sempurna tada Islam sesampurna neka beda. Sepertama yang kita neka as-sidqu, orang seandi sifat jujur, maka kejujuran kelak bakal menghantarkan seseorang tersebut untuk menjadi seseorang atau muslim yang sempurna. Titik Islam saya sempurna. Garam aja ya. Pasang gele kan apa banyak. Nomor 2, dari empat perkara senya bepaki orang gelak Islam sambor walau kana min qarnihi ila qadamihi khataya, sekalipun dari koncoan obu sampai koncoan gerikin soko khotoyan banyak kesalahan sokoran di empat nih kah sempurna Islamah bekal gempang esapora dosana. Nomor 2 yang kibaneka wa syukru lan syukur. Benenya mana syukur? Orang ahli syukur dekat Gusti Allah. Orang asyukur ni kaya perintah dengan Gusti Allah dalam Al-Quran. Orang asyukur ni kaya puji dengan Gusti Allah dalam Al-Quran. Karena orang asyukur ke Gusti Allah aneka jadi target utama dari setan cek sampai orang gelak senang asyukur, ahli asyukur dekat Gusti Allah. Tujuan setan ni kah? Wa qalilun min ibadiyas syakur, sampai hamba-hamba na Gusti Allah ni kesakone orang kela ahli asyukur. Apa syukur dia? Nah, benih bolan mun beri pese orang asyukur, ngakane bajerin orang asyukur, nemu otangan tak sosan di otang ga. Berarti betek tangan berarti. Asyukur nikah artinya sorfun ni'mati lima khuligalah. Saya kocak syukur mempergunakan nikmat atas apa keperluan Allah Subhanahu wa taala menciptakan nikmat tadi itu. Mempergunakan nikmat engkibaneka kesehatan dan lain sebagainya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala abri nikmat kopeng tak sorong ngidingaki nyanyian maloloh. Tak mungkin Gusti Allah beri kopeng cuma ngidingaki ngak nikah. Allah Subhanahu wa taala amri lesan bene esoro aghibah tetapi esoro atiker, atakbir, atahmid, atasbih, aneka perlu abri lesan dan lain sebagainya. Aneka nikmat dari Gusti Allah beri kangkui ngelakonin ketaatan dekat Gusti Allah. Berarti mun beda orang tak gelem mempergunakan nikmat dengan sebaik-baik mungkin, maka orang kena tak kocak orang si ahli asyukur dekat Gusti Allah.
Beri mata ke bayi nampak, oh nyongok Al-Quran. Beri merepat ke bayi nampak, oh nyongok orang-orang sesoleh, melihat memandang orang-orang sesolihah. Kencer. Tak mungkin Gusti Allah amri mata cuma ajiling pereng sene bene, karena Gusti Allah maha soce daripada perbuatan setak genah. Paham iki? Pengajian deku kengku nek sekone bela jala sakit kapi. On. Anapa kula ben manjenengan mae soro pa banyak asyukur ke Gusti Allah. Soro pa banyak moci ke Gusti Allah. Karena orang ini kadang-kadang lupa, Bu. Tak gelem amoci ke Gusti Allah, cuma seneng amoci ke orang. Cek saumpama na beda orang punare beri PC ke sampean 1 juta daerah mah. Punare. Masih ronyom sem pakai cium bimbian. Sergu langale gelega aja. Hah? Sergu masih ke mengeciyo mon parlo jilat. Sokone jilat, jarinya mana penjilat. Tak gelem syukur ke Gusti Allah lopah. Bisa na cuma syukur ke makhluk, cuma bisa na moci ke makhluk, moci ke manusia, moci da orang lain, tak gelem moci da ke Gusti Allah. Sandi langit, sandi bumi, senyiptaki manusia lopah. Beri 1 juta benar, abu surah jalan nyoro, jalan bengkang. Jalan 1 juta benar. Terus derem Gusti Allah saya beri pan berempan kenikmatan ni ke kul manjenengan sa'roba sehat, sa'roba nyabeh. Bisa bayangaki orang setroanya bengak kuli sampeyan ke ngakui oksigen dero. Paling muda balu seket. Haji sehari tak ada. Le sampeyan nyabeh berempa kali tak ngakui dayaan dia. Tak ngakui oksigen gratis dari Gusti Allah. Lupa dekat Gusti Allah saya beri nikmat. Tak gelem moci dekat Gusti Allah, tak gelem syukur dekat Gusti Allah. Lah ni ketocune setan supaya manusia ni tak gelem syukur dekat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat saya sangat badan kula muljaki. Sampean ayat telah apal kapi. Ayat orang syukur. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum lamun yaktini la in syakartum lamun gelem nyukuri sapa sira kabeh. La in syakartum la azidannakum mongko yaktini bakal tak tambahi temen debun Gusti Allah. Jangan kana santre beda taukid 2. La azidannakum allannah nikah lil gosam. Yaktini annunah lit taukid. Tak cocok korelasi antara kata-kata ayat nikah tak cocok bareng sekedua mestenah la in syakartum azidukum tambahna. Tetapi Gusti Allah memberikan 2 kemantepan keyakinan ke kaul manjenengan be'en mun gelem asyukur Gusti Allah sumpah la azidannakum mestenah azidukum cukup tambahna. Cuma bi Gusti Allah beri taukid 2 lam qit'ah minal qasam asompa Gusti Allah yaktine annunna la azidanna taukid temen-temen beri 2 takut sampean tak percaya. Kebanyak asyok. Alhamdulillah. Tak rang-korang. Tak bagi keluaran can. Pasar tutup, jualan tutup, rumah tutup. Alhamdulillah, roh banyak lon kelon berarti kok. Puja PPKM. Oneng bian sikat dengan PPKM nih. Tak tahu. Kita kira tahu, tahu saya tahu lah. PPKM anjuran dari pemerintah makin selama tanggal 20 Juli tak oleh sampai Idul Adha.
Tojeng telasan tak oleh, Jumatan tak oleh. Wis mare. Ngamuk kabit, masjid tutup, ngamuk kabit tak terima. Rumah masjid jaring benar buka kaki tak masuk. Ya magaya. Entun Gus tak terima pula kaki dikit buka ongku ya tak lepuh. Beda Jumatan mak semak ya kaki tak keluar ngirem ngareng-gerengan ki baju dah mari keluar. Tak bagi Jumatan ngamuk wah jihad. Unjuk rasa buka ongku kaki ngak anda ki tak masuk oleh gaya nato. Paham nggih? Oleh karena itu asokor tindalah dalam pengajian lek burung boleh tak oleh kan rutina dia bersih meki bersih tak meki letina lon kelon aja lah puja PPKM langsung waduh aise boleh lah alah apa rutina tak ada pengajian burung ya roman talen lepet tale roman dia lepet tale roman salah lepet ki nyaman lah daerah mah daerah mereka tak bagi keluaran bira minta aja ila syukur bayi alhamdulillah iya lepet tale roman sarana lepet ki nyaman nganjuk kertosono kurang munjuk bantalono dei lesan mesan lah rusuh je cermat sagale sewatu are tak tahu karep aja oh tahu nere mason puyuson salon pas di rumah babanya asok cak banyak ngersulo lah banyak syukur ke pangeran bu paham ini lagi netek alhamdulillah ya lah ceno-cenon boleh macam genting tau saan deh bina na lempo alhamdulillah osom corona takok kering lempo je corona na takok berarti selaki ro perate ne pakan ne meloloh alhamdulillah nyak banyak apa boleh lah malah tambah nikmat lah la in syakartum la azidannakum mun ban kelema syukur yakti ne tambahna ongku dabun Gusti Allah asyukru qaidul mawjud wa saydul mafgud asyukru orang si ahli asyukur orang si banyak asyukur qaidul mawjud dapat mengikat nikmat yang ada wasaidul mafgud dan dapat mendatangkan sesuatu yang tidak ada asyukur ke Gusti Allah ane bisa nale nikmat sebeda bisa medeteng pereng setada syukur asyukur ledar mencari syukur lagi sampai ana syukur ke manusia tak lemah syukur ke pangeran moci de orang ngetok tak gelem moci de ke Gusti Allah waku orang seahli moci orang seahli asyukur pejaga kabi waku ning alam akhirat dina kiamat itu buaki dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tebu dalam riwayat nikan yang kitab Tambihul Ghafilin halaman 160 Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tebu yaqulu Allah Subhanahu wa taala Kanjeng Nabi bersabda idza jama'allahu al-awwalina wal akhirin ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia awal sampai manusia yang terakhir yaji'a munadin fayunadi maka didatangkan kepada mereka munadin suara yang tanpa rupa fayunadi mereka memanggil dia memanggil bisautin dengan suara yasma'uhu al-khalaik manusia awal akhirnya kan ngidingkapi dek suara nikah waku dina kiamat mentermu kepada selamat saya'lamu ahlul jam'il yaum maka orang-orang syapolong di hari itu akan mengetahui ya Allah kapibi Gusti Allah man aula bil karami
sera orang sepatot ekocak orang sepaling mulja al-karam. Siapa orang sepaling ekocak ben napa ben suara kelak? Orang-orang man aula bil karam, siapa sepaling loman dari ben? Liyakum. Siapa orang sepaling loman, siapa orang sepaling dermawan? Liyakum, jaga kapi. Fayaqumu alladzina tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Maka jaga orang-orang setengah malam benyaan napa nyamana jaga terus berinfak atas apa saya beri bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa hum qalil, ternyata orang ahli dermawan, orang ahli beri ni kesakone tak banyak. Karena terusna ayat ni kak yang kita neka beda yunfikun orang seloman. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kelak rola kulak kurola lagu dia. Mula bulan kula kita lahir dah beda qiraat dia lah. Mulai zaman nambah qiraat nikah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tak apa ada nyamanan kelak kurwa sih kayaknya lebih ada ya lah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Gusti Allah memanggil, tatajafa junubuhum, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Anil madaji'i, artinya banyak cekening tengah malam. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Allah khaufan wa tama'an, karena mereka penuh rasa takut dan penuh harap kepada Tuhannya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, orang saya beri rezeki lacu orang kelak berinfak bersedekah. Ayo jaga kapi jangan Gusti Allah nanti di kiamat. Kamu orang-orang sandi sifat karam, orang-orang sandi sifat loman, ayo jaga. Fayakumuna jaga wa hum qalil, hu tak sakone orang dia tak banyak. Saya jaga malam sakone, saya berinfak sakone. Lah cuba ada suara boleh. Gusti Allah memanggil, fayunadi thumma yunadi liyakumul ladzina kanat la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Jaga kapi di ma orang-orang bilan ki di nang atas dunia terkengen tak masibuk dari ibadah nah. Lakon nah tak langalangin dari ibadah nah, tetap walaupun sesibuk apapun kelakon nah tak menghalangi, tak menghambat untuk beribadah dekat Allah Subhanahu. Kenapa? Karena lumrana orang alakun ni tak ingat bejeng, lumrana nyak benyakan, padahal tak ngurangin rezeki neng 5 menit 10 menit paling habis. Bisa bersih, cuci tangan, araop, marsine ka wudu, bejeng duhur ning 4 rakaat, bene 400, bene 40.000. Karena rata-rata orang alakun lop pada bejeng, lop pada ibadah, mereka ni panggil bi kuaku bi Gusti Allah Subhanahu wa taala, orang-orang se napanya mana tekengen kelak tak menghambat, tak langalangin dari ibadah dekat Gusti Allah.
rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakata yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Neka pocik na Gusti Allah da orang-orang sekak di melakona tak langalangin da keibadana. Rijalun laki-laki, karena lumrana orang salako orang laki. La tulhihim tijaratun, tidak melalaikan oleh perniagaannya, oleh pekerjaannya, dan tidak pula jual belinya daripada mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, tak melalaikan dari salat. Wa itaiz zakah, tak melumpah mengeluar zakat. Yakhafuna yauman tataqallabu fihi alqulub wal absar, dan mereka takut kepada suatu hari yang dimana di hari tadi itu hati dan penglihatannya akan menjadi goncang karena takut ke Gusti Allah. Matanya kali beli tataqallabul qulub wal absar, mata ni ka ada atole ke atas ke bawah, ke ereng, ke kanan ke kiri. Saking orang mun takokkan seneka rek pelerekan kanan kiri ke atas ke bawah. Ku ning akhirat seneka orang sebanyak salah ni. Orang sabajeng selamat, orang sama keluar zakat selamat, orang siapa sah selamat. Gusti Allah cuma minta jedok bu, karo minta salat le bekto. Wis laku lah tepat, tak kira menang sampean musuh dunia, tetap sampean mate kade, dunia tak kira mate. Pacol apa sih pacol lah. Kalaku apa sih kalaku. Mun parlo dunia ni din sampean kapi. Amlik minad dunya ma syi'ta, walakin satakhruju minha kama ji'ta. Coba kita dengan Imam Hasan Al-Basri. Amlik minad dunya ma syi'ta, miliki daripada dunia seisinya, semampunya, semaunya, ma syi'ta, sekar sambian, semaunya sambian punan. Walakin satakhruju minha kama ji'ta, king cek lupa baan bakal keluar dari dunia dia sebagaimana baan datang ke dunia tak ngi apa-apa, keluar dari dunia tak ngi apa-apa. Rugi salah lamarat ning dunia melarat apa oleh ning akhirat, salah ning dunia le sengsara. Ala ko malarat, ala ko berat kayak berat apa oleh kuku ning akhirat. Naudzu. Neka orang tak lemah syukur neka. Akhir orang-orang saya dawin sini ke Gusti Allah, kema orang-orang saya kelakon nak tak menghalang-halangi dari pasana, dari solat, dari ibadah. Fayaqumuna, maka mereka pada cekeh berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa hum qalil seguni dia. Nyak benyen reng alakon ni kan baca tak bejeng lah. Nyak benyak kan. Ya beda. Cak beda reng tak aglo, war tak apa sebenyak ko. Benecaan gula tapak lebet. Pasaan ngaji gula ke pesuruhan sepedaan. Helm me buka sepedaan. Ngenom itu ngasabo. Ngetelak ke gula. Matabor ngenom bos gula derem majican gula. Musong kok matabor ngenom. Kelopai cek pasaan ngarah. Ngenom bos aku. Ayo lanjut sini ke gula. Mosok kok patah beri ngenom cek lah pasang. Salah lah malarat. Kita tambah melarat dua kali. Terserah pacet hidayah dari Gusti Allah. Berat orang pacet ibadah ini berat Pak Bu, berat. Ya, berat. Tetapi orang sing ngakne kayak poci bi Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tanggung. Akhir jaga. Ternyata orang gelak sakone. Wahum qalil. Sakone. Orang saya cekeh tengah malam seberinfak sakone. Orang saya la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah fayaqumuna wa hum qalil sakone. Thumma yunadi. Panggil boleh bi Gusti Allah. Liyakum alladzina kanu yahmiduna Allah taala fis sirri wad dharra. Ayo jaga kapi di orang-orang seahli moci ka engkau. Kelaban ucapan alhamdulillah fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan lapang ataupun keadaan sempit, dalam keadaan soki atau se tandi, dalam keadaan sakit atau sehat. Kemari saya mau cikang kau. Fayaqumuna wa hum qalil. Cek kau tak sakone lumran orang tak kelema syukur bolana.
Lu menerana orang banyak tak kelema moci ke Gusti Allah, cuma moci ke manusia. Asyukur ke manusia tak kelema syukur ke Gusti Allah. Ebri sekonek ngongoan, ebri banyak lopah dia jadi siapa tak manusia. Tak ebri sekali tambah ngak buri najem. Jam nempung. Engki. Wahum qalil sekone orang sekelum alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, orang sekelum baca tahmid alhamdulillah, orang sekelum syukur kelaban ucapan alhamdulillah amoci alhamdulillah alhamdu utawi sekabianing perkara, alhamdulillah sekaben puji lillahi iku kagungane Gusti Allah, alhamdu utawi sekabiane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Ada orang sepatut epoci kejaba Gusti Allah sampean mau cireng pejabat iya ki ajabat mau nyalon pole tak dadi tak kira poci, sampean mau cireng soki ki soki mau melarat bangkrut tak epoci, sampean mau cicereken ki dadi cereken deki cereken mau letal pos keltop kerok bangkrut tak moci sampean bonan kengun sampean moci dak hayyun la yamut adat setak temate Gusti Allah. Kerajaan saya tak pernah ambu, saya tak pernah buambu keratona kerajaan Gusti Allah, kekuasaan terus menerus Gusti Allah. Poci tak larang sampai moci ke manusia, karena juga pada debu malam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang saya tak kelema syukur ke manusia berarti tak syukur ke Gusti Allah. Every orang pese beri sompengan alhamdulillah sakelangkong mantar tambah rezeki mantar lanceng umur mantar sehat walafiat bagus keng moci boleh ke Gusti Allah alhamdulillah Gusti pon lek kereme orang seloman ka abdina nek bantu geden kau le Gusti alhamdulillah Gusti le ya enak ke Gusti Allah karena orangnya maka apa kenceng asedekah apa kenceng abantu saya kenceng kapir Gusti Allah. Dua, Islam bisa sempurna kelaban ahli asyok syukur mantar muka titil musim manfaat dan tak beri orang saya syukur berkena sampean mun mari apa aja ngapa saya baca alhamdulillah 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 mari apa aja surah alhamdulillah ada apa cek dengan apa aja surah alhamdulillah benyaring tak apa aja bola nah sampean ki apa aja alhamdulillah seneka mari apa jangan apa saya baca astaghfirullah 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 lah cak mari apa jangan surah astaghfirullah ya mun mari maksiat nutu aki cak apa jangan tak sempurna astaghfirullah terakhir Allahu akbar atakbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar banyak takbir dekat Gusti Allah Allahu akbar seneka khusus mangken Dzulhijjah nikah cak dan tak kurban banyak takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd bajana takbiran takbir engki ini masih ada hajian makin prei 2 tahun lah tak ada haji nah tetap abasah hari Senin abasah tanggal sanga Dzulhijjah tanggal belu hari Ahad berarti tarwiyah tanggal Selasa hari tanggal 10 aneka telasan Idul Adha saya mampu akorban mampu sape mampu embi tak mampu apa sekali ajem tak mampu ajem siongan dasan lah neka bab takbir wa mun bahas boleh deki lanceng boleh rabi de lapon lah setengah jam lebih termoga ilmu semanfaat. Nomor 2 Islam bisa sempurna pertama kelaban apa kelaban jujur nomor 2 kelaban nyanyi gelupai ya beli Islam bisa sempurna pertama kelaban jujur nomor 2 kelaban syukur alhamdulillah termoga ilmu semanfaat amin Allahumma amin kikare duaan karena 4 perkara saya bepaki Islam neka sampurna alhamdulillah termoga saya sakit paran sehat wal afiat saya sehat waki daripada musibah
saya kena musibah kesehatan matur muka sapora tining Allah Subhanahu wa taala. Yon barokah Fatihah kanggo Ibu Ruqayyah, Pak Marjai, Ibu Marsiti, Pak Suha, Pak Anas, juga sobung tolis kanggo keluargana sobung umur. Matur muka sedaya sapora tining Allah Subhanahu wa taala. Nyon Fatihah kanggo almarhumah Ibu Nyai Durrah, Ibu Kiai Haji Badrus Sofi Rempeng malam sobung umur nika dupopoh sareng ibu kaula nika putrana Nyaili nika putrana Yai Zainal Abidin. Nyon barokah Fatihah kanggo Ibu Nyai Durrah Rempeng juga kanggo Bapak Lurah Khairhamul Ibad juga kanggo sedaya ring sepuh kaula panjenengan sampun pleman ke alam kubur, guru-guru dan kaula ben panjenengan baik sebagai pajaran ben ning daerah sekitar matur muga sedaya yang ka derajat keterima sedaya amal saena sapora kesalahan ben kelopotna matur muga kubur dadi yakin kebunan swarga jawakir adab kubur adab neraka amin Allahumma amin bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal atiyat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya sami'al aswat wa ya mujibud da'wat. اسمع صوتنا واستجب دعواتنا بجودك يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين يا عطاء ويا معطي بالعطاء لا تبطي. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا